Jednake šanse svima. Uravnotežimo se. Oba pola jednako ista društvena vrednost. Dostojanstvo. Svakog četvrtka u 17:15 emisija Korak ka jednakosti. Poštovani slušalci, dobar dan. Svima prijatan nastavak je ovog današnjeg četvrtka. Vreme je za ovo nedeljno izdanje emisije Koraka jednakosti. Pozdravljam današnju moju gošću, a to je projekt koordinatorica mirovne grupe Oaza Beli Manastir. Vesna, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i dobro vas našli. Samo da kažem, naravno, projekt koordinatorica je Vesna Nedić, ali obzirom da već dugo godina sarađujemo, verujem, poštovani slušalci, da ste, evo, ako ništa drugo, putem naših emisija upoznali gospođu Vesnu Nedić. Vesna, dugo nam niste bili gost, ali to ne znači naravno da vi ne radite. Sve te udruge u današnjem vremenu rade. Kako se vi snalazite u ovom novom vremenu, da tako kažem? Nažalost, na svu sreću rabimo svu neku elektroničku opremu imamo i manje više online se i radionice i sastanci i neke konferencije, tako da, a ono što baš ne može tako, onda se nalazimo i u Aziji i sa korisnicima. Baš tako. Vi zapravo radite na jednom projektu, ali reći ćete nam o kojem projektu. Ja znam samo ime projekta, međutim već nekoliko mjeseci radite na projektu Nova znanja, nove prilike. Pa možda malo da popričamo evo upravo o tom projektu. Kakav je to projekat, koliko dugo traje i o čemu se zapravo tu radi? To je projekat na kojem smo mi partneri i to Udruzi žena Vukovar. Projekat odvija se na 4 županije. Oaza pokriva Osječko-baranjsku županiju. Ostali partneri na projektu su Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin iz Pakraca i SOS savjetovanje i osnaživanje suradnje iz Virovitice. Mi tu smo išli na poziv, znači na natječaj koji se zove podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. Naši marginalizirane skupine su u ovom slučaju dugotrajno nezaposlene osobe. Radimo sa nezaposlenim osobama koje su na Zavodu za zapošljavanje i koji su ili 6 mjeseci na Zavodu ili iznad 6 mjeseci do godine dana, zavisi od starosti. Znači mlađe osobe do 6 mjeseci da su na Zavodu, a starije i više. Mislim da je to isto veoma bitno da su uključene i starije osobe, jer ovo osposobljavanje koje smo mi proveli je veoma zanimljivo mnogim nezaposlenim osobama, ali je teško sad ih ima manje više, ali prije nije bilo takva osposobljavanja koja su besplatna za korisnike. I to je osposobljavanje za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU. Taj osposobljavanje je inače dosta skupo, 8 do 10 tisuća kuna, to nije baš jeftino i rijetko si ko može to priuštiti, ali kad imaju ovakve uvjete i kad se dobije projekt iz Europske unije, onda su tu. Da. Vesna, kada kažete zapravo to je, ajmo onako pojednostaviti, zapravo je to učenje kako napisati projekat. Tako je, i to ne samo kako napisati projekt,
na našim natječajima, nego što je veoma bitnije zapravo za EU projekte. I to za Europski socijalni fond koji je zahtjevniji nego ovako, znači zahtjevniji i kod pisanja i praćenja i izvještavanja. Da. Koliko je zainteresovanih bilo za ovaj projekat? Što se tiče Slavonije i Baranje? Da, mi smo trebali biti nekako otprilike svaka županija do 25 osoba da se uključe, ali kod nas je bilo malo više, 27. I od tih 27 koji su pošli neke radionice informacijske, znači da čuju o čemu se radi, ko financira i tako, još neke vještine, one su, izabrano je 8 kandidata i to nakon razgovora sa psihologinjom iz Vukovara, koji su nositelji projekta, i odabrani su da vide kakve su njihove motivacije za te rade, da li su spremni raditi i tako. I odabrano je 8. Ja moram reći da smo mi zadovoljni veoma zato što je učilište koje iz Osijeka, Algebra, koje je osposobljavalo koje je vršilo osposobljavanje, znači nastavu imalo, je odlučilo jednu osobu gratis osposobiti. Znači, to, tako da smo mi 9 osoba. Aha. Od tih 9 su 3 Baranjca, 3 su Baranjke zapravo. To je jako dobro. Dvije iz Belog Manastira i jedna iz Darda. Evo, ova jedna iz Belog Manastira, ona je ta bila višak i ona je upala na njenu sva sreću i zadovoljstvo, tako da. To je jako dobro, znači, da kažemo, maltene 1/3 je u Baranji. A tako nekako, da. To je jako dobro. Dobro, vi ste također imali i držali radionice u Osijeku. Da, oni su se nakon što sam spomenula motivacijskih radionica i nakon odabira tih 9, oni su polazili nastavu. Zbog ove situacije kakva je, to je taman bilo negdje 15.6. Onda je odlučeno, Algebra im je ponudila, zapravo nije ništa drugo ni nudila, nego samo online nastavu uz mogućnost posudbe opreme. Da. Dobili su udžbenike, dobili su slušalice, mikrofone, tako to su dobili na posudbu, a ostalo su se snašli. I jedna je dobra stvar što je zapravo svako iz svog doma je mogao slušati. Mogu reći da svi 9 su jako, jako zadovoljni. Ima tu i nedostataka, sigurno bolje kad je kontakt uživo, više se pita, ali mislim da je ova naša grupa Osječko-baranjske županije pokazala veliki interes i van tih, da se čuju i van tih te nastave, edukacije. Tako da smo ja bila s njima na grupi, na Viberu, i kad je god nešto trebalo, čuli smo se, čak su se i oni nekad i nalazili, tako da je bilo prilike i kontakata nekih više nego sam. Da. Oni su završili u 9. mjesecu. U 9. mjesecu su završili to osposobljavanje, branili su rad i oni su dobili diplome, znači dobili su potvrde koja se upisuje, to je uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu, elektronsku radnu knjižicu. I nakon toga sam ja s njima imala jednu radionicu u Osijeku, gdje je podijeljene ta uvjerenja i gdje se provele neke teme kroz te radionice, neke socijalne vještine, kako ih koristimo, vrsto komunikacija, barijere, alati komunikacije, tako dalje, kod samoga rada i nevladinih organizacija, ali i rada je bilo gdje, kako ste sa provedbom nekih projekata. I tu smo malo više izmijenili i iskustva koje su oni prošli, imali za vrijeme tog osposobljavanja, a i čuli neka druga iskustva. Tu mi je pomogla moja kolegica Sandra Kušenić, koja je isto tako, ona je bila tehnička pomoć, pa je
isto iz sva iskustva koja ima u nevladina i prijašnjih godina i sad, tako da je uz jednu onako ugodnu atmosferu prošao i taj dan i radionica i ručak zajednički uz poštivanje normalno svih mjera koje se tako je svih i vani smo ručali i dugo smo još i razgovarali baš o samom radu na projektima, na izvještaju. Nije samo teško dobiti projekt, to teško je, znači trebate velike pripreme, velike istraživanja, anketiranja i tako dalje, napisati projekt i onda kad se dobije, onda mislim da najveći dio dođe. To je provedba i izvještavanje. Znači nije samo teško ga dobiti, nego ga treba i često se i desi da nešto predvidimo, nismo bacili u projekt, a možda bi trebalo, pa trebamo prenamjene i tako dalje. To je njima sve bilo zanimljivo, jer mi dolazimo baš direktno iz udruga koja provede projekt, tako da evo. Da. Vesna, idemo spomenuti, jer nismo spomenuli u prvom delu emisije, koliko dugo taj projekt traje zapravo? Taj projekt traje 1.5 godina. Počeo je taman u ovo vrijeme prošle godine, znači negdje do 5. mjeseca. Zbog ove nastale situacije, zbog pandemije izazvane koronavirusom, tražili smo i stopiranje jedan mjesec, nismo radili jer nismo se znali snaći od početka kako će to biti osposobljavanje. Taman su trebali krenuti u učilište i onda smo tražili da na mjesec dana imamo stanku, tako dok se nismo snašli mi i učilište se odlučilo ipak da drži online, ne samo da kandidati dolaze kod njih i tako da. Do krajem 5. mjeseca sljedeće godine. Aha, do kraja 5. Isto tako, zbog ovog novog vremena, da tako kažem, pretpostavljam, a i jednom kad smo pričali, zapravo svi kandidati su trebali imati i putne troškove, zapravo i putni troškovi su ulazili u taj projekt. Je li tako? Da, kad god pišemo projekt mi nastojimo i ja vjerujem da je to 99% uvijek bude i ostvareno, da kandidati, korisnici projekta ništa nemaju nikakvi trošak. Znači i ovdje isto bi imali plaćene putne troškove za dolazak u učilište algebru u Osijeku. A moram spomenuti da to je bilo osoba iz Magadenovca, iz Višnjevca, Bjelišća, 2 iz Osijeka, Josipovca, iz Bilja jedna kolegica i naše 2 iz Belog Manastira. Znači, oni su sve dobivali bi putni trošak. Ovako ne, znači taj iznos vraćamo, znači ne ostaje u udruzi, ni ne može, vraćamo ugovornom tijelu ili eventualno, ako bude trebalo, može da nešto prenamijeniti. Da, sve te zapravo polaznice ovog projekta zapravo imali su i završni rad, da tako kažem, imali su živo meso, je li tako? Tako je, samo moram ispraviti, ne je bilo je 8 polaznica i 1 polaznik. Pardon, evo ja se izvinjavam našem muškom, evo ja se izvinjavam odmah. Oni su imali završni rad. Tako je, oni su sve ono što su stekli znanjem trebali pretočiti u jedan projekt i to u grupama su radili. Jedino jedna gospođa koja je bila sama, barem iz naše Osječko-baranjske županije, ono su svi grupe 2 ili 3, što je puno lakše raditi. I što je veoma zanimljivo, nisu pisali neki tako negdje neki projekt što bi mi mogli pisati tako dalje, kako mi često, čak neko često misli, nego je to bio baš za natječaj koji su bili otvoreni. Istina, to nisu svi natječaji bili otvoreni za udruge, to je bilo i za općine, to je bilo i za poduzetnike nešto, ali su baš jako bili zadovoljni što im je profesorica njihova, predavačica Maja, pomogla u tome maksimalno i barem oni tako nama kaže, prezentiraju svi korisnici, tako da su dosta lagano snašli. Da. I sad nije lagano i to su svi zaključili, ali evo, svi su položili. I evo, podijeljeno im je i uvjerenje koje vjerujem da su već upisali u svoje knjižice.
I evo možda za kraj pitanje, Vesna, jedna osoba će zapravo biti uključena u rad. Ovako, ja sam rekla da ako ima zainteresiranih i ako je neko voljan tu plaćati putne troškove, u AZU može biti i 2 osobe koje će se uključiti u pisanje baš natječaja ako bude neki otvoren. Sad ova situacija kakva je, više će to biti rad online, manje više svi radimo sad online, tako da i to sam rekla na ovom zadnjem sastanku, da osobe koje se vide, koje mogu i dolaziti, normalno, neće biti samo sve online, može se uključiti. I moram još nešto napomenuti, gledam i sliku sad ovih polaznika, veoma je zanimljivo, prošli puta na radionici jedna je osoba htjela baš sa mnom razgovarati, iz Makedonovca je, baš sa mnom nešto, te dok mi nije onda rekla i podijelila poslije sa grupom, ona je već dobila posao, zahvaljujući ovom osposobljavanju. To je jako lepa vest. Da, stvarno, projekt jedan prekrasno je, tako da sam baš bila zadovoljna i ona isto i treba će pomoć na početku sigurno, ali evo ima i nas nekoga i udruge Žena Vukovar će pomoći, tako, a to nam je bio i cilj, znači da se ipak neko zaposli, da stečeno znanje koje su dobili negdje i mogu i primijeniti. Pa zapravo da, to je najbitnije kada je čovjek još već uložio sebe, naučio nešto da bar to može negdje i prezentovati, da može da se bavi s tim i da radi to. Pa sad nekad uspešnije, nekad malo manje uspešno, ali bitno je da primeni to svoje znanje, što se kaže. Da ga ne zaboravi. Baš tako. Kao recimo, koliko puta sam ja polazila na tečaj tog engleskog jezika, pa kad ne pričaš, jel tako? Upravo kod vas, Vesna, upravo kod vas, da. Vesna, šta reći nego želim vam puno uspjeha u daljem radu, naravno, da svi kada prođe ovo novo vreme, pa neka se vrati ono staro vreme, evo ja želim da to što pre zapravo dođe to neko staro vreme, a ne ovo novo doba kako smo sada nazvali ovu korona krizu i naravno želim svima vama ne samo uspjeh u poslu, nego i zdravstveno da svi ostanemo, što se kaže, na nogama. Hvala također vama na što smo uspjeli prezentirati nešto što radimo i cilj nam je u ovom vremenu da se čuvamo i da čuvamo drugi. Baš tako. Hvala vam, Vesna, što ste bili gost emisije Koraka jednakosti. Hvala vama. A poštovani slušaoci, naravno hvala i vama ako ste bili uz nas, srdačan pozdrav za 7 dana u isto vreme i na istom mestu. Čujemo se sa novom gošćom ili gostom, nebitno je. U svakom slučaju, tada se čujemo. Emisija Korak ka jednakosti financirana je od strane Agencije za elektroničke medije kroz projekt Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.